Pemirsa, pemerintah sampun resmi mungkah pariwisata majang wisatawan mancanegara nuju Bali dawek tanggal 14 lintang. Makudang-kudang pidabdab sampun kemargiang sejeroning nyangre pengrauh wisatawan. Kewentanang genah karantina wisatawan taler sampun kasiagayang hinggiang sering Denpasar satak pitung dase 6 kamar wedang ring sia hotel sane megenah ring sanur. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Denpasar Dewa Gede Rai Mausang, saking kuentenan si Hotel Inucap, Pepitu Hotel sampun memverifikasi. Raris, malih kali hotel kantun ngelaksana yang verifikasi. Kuentenan si hotel sane pacang kaanggen genah karantina wisatawan, inggih punike Maya Sanur Hotel, antuk kapasitas 5 kamar, Hyatt Regency antuk kapasitas 100 kamar, Gria Santrian antuk kapasitas kali dase kamar, Taksu Sanur Hotel antuk 3 dase kamar, Tanjung Sari Hotel nyiagayang kapasitas 15 kamar, Prime Plaza Suite Sanur kapasitas 4 kamar, Swiss Bell Resort Watu Jimbar nyiagayang kapasitas 12 kamar, Maeso Aurelia Hotel antuk kapasitas 16 kamar, Raris Sudamala Hotel nyiagayang kapasitas 10 kamar. Deurai ngewedarang paiketan dane sampun saya gepisan nerima pengrahuisman. Napi malih ring widangan Sanur sanes sampun 100% kerama irike molihang vaksinasi COVID-19. Ketua PHRI Denpasar sanes pisanan pinaka owner Gria Santrian Hotel Ide Bagus Gede Sidarta Putra Mausang durung kepanggih wisatawan sane mesen hotel duen ide. Punika taler anggota PHRI sane lianan durung nguningayang indik kewentenan mesen hotel saking Wisman. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.